Stvarane u davnini, bajke su zlatni darovi naših predaka. Među svim vrstama narodnih umotvorina najistaknutije mesto pripada bajci, toj uglavnom kratkoj priči o neverovatnim, čudesnim događajima, nadprirodnim bićima, u kojima se maštovito pripovedaju, kako bi Vuk rekao, koje kakva čudesa što ne može biti. Srpske narodne bajke lepotom kazivanja, bogatstvom motiva, karakterologijom junaka i kompoziciono spadaju među najlepše na svetu. Danas vam, dragi prijatelji, poklanjamo bajku Vilinska gora. Imao nekakav bogati čovjek jedinka sina, pa odhranivši ga do oružja, pošlje ga po svijetu da teče, ali ne da teče da aspri steče, nego da steče pameti i da vidi idući po svijetu kako se trudno živi i kako se valja mučiti da se ovoga kratkoga vijeka pošteno živi i dade mu nekoliko aspri što će mu dosta za put biti. Kad ga opremi, mnoge mu stvari preporuči, a najviše da čuva novac, pak ga sa blagoslovom otpusti. Idući ovaj mladić po svijetu dođe u nekakav grad gdje vidi da jednoga čovjeka vode na vješalo. On se začudi, pak pritrčavši zapita šta je skrivio ovi siromah čovjek, te ga na smrt osudiše, a neki mu odgovori: ovi je čovjek dužan mnozinji i ne imajući otkuda da sve svakome isplati po zakonima ovoga mjesta, zaslužio je smrt. On čuvši ovo zapita sudnike: gospodo, je li moguće da ja toga čovjeka od smrti otkupim i da platim što je dužan? Oni mu odgovore: zašto da ne? Plati toliko i toliko, pa evo ti čovjeka da od njega činiš što hoćeš. On izvadi sve ono novaca što imaše, pa najposlije sve haljine do košulje i kad namiri koliko je trebalo, sudnici mu dadoše čovjeka, te on s njim po svijetu proseći od vrata do vrata. Jednu večer, ležeći zajedno ona dvojica, reče otkupljenik: meni se dodijalo već ovako živjeti, a još mi je žalost više tebe gledajući, gdje s mene stradaš, nego hajdemo u Vilinu goru, tamo ćemo naći jednu moju posestrimu i ona će nam kazati način kako ćemo obojica se obogatiti. Mladić pristane na ovo i uputi se k Vilinoj gori sve stramputicama nekijem. Kalauzeći, otkupljenika mladić sustopice za njim, dok tako dođu u nekakvu goru koj vrh do mjeseca doticaše, ali istovio i zlatni bijehu, a stabla srebrna, a usred nje viđaše se veliki plam i dim od ognja. Mladić videći to prepadne se i upita svoga druga: šta je ovo? Kakovo je ovo čudo? A on mu odgovori: ne boj se, ovo je sve moje posestrime i njezine matere, pa i naše. Samo tek je znati da se mi dvojica ne možemo njima na jedanput iznenada javiti, nego ja otidoh k njima da im se javim i da im kažem da smo došli k njima, da s njima živimo, a ti me pričekaj ovdje pod ovo drijevo, te je od suhog zlata, a perja su mu biserna. Ma pazi, bez velikoga svoga čuda nemoj pisnuti riječi jedne, doklen se vratim opet k tebe, jer je ovo drvo sviju vila, ispod njega se kupe ljeti, te na đerđeve vezu, pak ako kakva mladića opaze u ovu goru, i oni čas očima ga zatrave i u kakvu gođ hoće živinu obrnu. Ovo izrekavši, nestade ga kao da ga zemlja proždrije. Mladić stojeći ondje, dosadi mu se čekati, te počne tamo amo kroz goru šetati se dok nabasa na nekakvo kolo krilatijeg djevojaka, pa se prikri da ih gleda i sluša kako pjevaju, ali i njegovom nesrećom opazi ga kolovođica, te ga očima zatravi i u oni čas ostade nijem i slijep. Tada se prepade, te od straha i velike žalosti stade vikati i plakati, dok evo ti odneku doleće na krilima predanj oni čovjek, uvati ga za ruku i reče: ne boj se, što ti je?
a on mu rukama pokaže da je oslijepio i onijemio. Tada oni čovjeka to viđe izvadi iza pasa nekakvu malu zlatnu sviralicu, pa se pripe na jedno drvo i poče u nju zvižđeti, dok evo ti sa sviju strana vila i vilenika, ovoga čovjeka, braće i sestara, pobratima i posestrima, toliko da im broja ne biješe, te počeše po gori brati nekakve ljekovite trave, pa dadoše mladiću da pije, a drugomu opet namazaše oči, te oni u isti čas steče vid očinji i razgovor 10 puta ljepši i bolji nego li je prije imao. Potom ga primiše u svoje društvo i oženiše ga, te steče silno blago i ima lijep porod. Ali kad ostari, pokaja se Gospodu Bogu, povrati se svome domu i jedva živa zateče svoga roditelja, te se s njim oprosti i ukopa ga, te do smrti živje kao pravi hrišćanin, ali opet doklen je gođ uživao, svakoga je ljeta po jedan put u onu goru hodio, te se s družinom sastajao i pozdravljao. Dragi prijatelji, na pažnji vam zahvaljuje Dušica Popović-Ševarlić.